Minn Marzu 2013, 117 persuna b'diżabilità daħlu fid-dinja tax-xogħol. Ħabbret dan is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Justin Caruana meta żaret il-kumpanija tal-avjazzjoni Medavia. Kumpanija fejn issa qed jaħdmu żewġ persuni b'diżabilità fosthom Simon Peter Nawdi. Simon tkellem b'sodisfazzjon dwar dak li qiegħed jieħu mill-impjieg tiegħu. Tissoċjalizza man-nies dejjem u ittik id-dixxilpina u l-konfidenza x-xogħol. Il-kap ta' riżorsi umani tal-kumpanija Medavia, Rodrik Kutajjar, qal li fi frar ta' din is-sena il-kumpanija Medavia ħasset il-ħtieġa li timpjega persuni b'diżabilità. Dan anke wara l-kuxjenza li qajjem il-Gvern bilan li persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Issa l-Gvern jisu bl-inċentivi li qed jagħmel, bl-awareness li qed jikkrea, ovvjament ħafna iktar kumpaniji bħalna iżgħar minna u kbar minna wkoll, isu ġiet ikkreata din l-awareness tal-importanza li timpjega dawn il-kollegi tagħna. Min-naħa tagħha Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Justin Caruana qalet li l-Gvern huwa impenjat li jara li aktar persuni b'diżabilità isibu impjieg. Madankollu rridu nirrikonoxxu wkoll li għad baqa' ħafna persuni b'diżabilità li jixtiequ jaħdmu. U l-miżuri tal-budget kienu appuntu effettivi biex noħolqu iktar kuxjenza u awareness fost l-employers li għandna riżors uman tajjeb u l-Gvern se jkun qed jgħin lill-employers u jinċentiva lill-employers biex ħaddem iktar persuni b'diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana ringrazzjat lill-kumpanija Medavia u kumpaniji oħra li qegħdin iħaddmu persuni b'diżabilità għax hekk qegħdin jagħtuhom iktar dinjità.